Ya kong kata melo tama ujian pak ni puda soal na magampan na jamay lalang. Agapi maka dami ki pasagene ki burue nang kana pau nabita angaji ko nama sagene ki buru. Asidak ko nama loki buru. Sikiri supaya kuburamu bercahaya. Nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampe ko to proma berasalang ibace subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ina dega gaun ropa dega sikiri na tatumpu indok kajewe suri masikiri to meta masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na deni apa aya banar bismillah alhamdulillah ko de kata apa lagi sikiri umum na pa kome kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika nasa dewa apa ustaz den kan sekolah ya kome kita maka bani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh nah yang ko ya mau patu deta pala ina lima tau kunrut tuh malala pole bolane arega mamotor de na petu masikiri tama masigi de panak be na tama ko masigi na pakanjaki memang yang pangolona atina na buka memang niatina na tulisi sambungi ha ilan suba menikata bere de na salah tau make tu cocok ni apa si sambung memang ni napa kata bere yo pokoknya gay curita na capu taluk batang tulima HP na kata Allahu Akbar wah pada ko sila lo na pamarungnya tu tapi palari okay. Jadi yan naro na kada tau pandite sapai na sabak melo ko jetu mangolo ko pong Allah Taala pakanjaki bate mo mangolo ri pong Allah Taala na sabak iya ro sampajangi oki kata bere perlu ki matika na sabak iya ko oki ro tama ro oki ro tama aja hana kopi patehena patama salah-salah itu jadi oki kata bere yen tenak kata padete sebelum kata bere pakanjaki memen ni duan rupa mobi tako pak bicara tau pandrita dalele anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasiwiangi pommu rilalan kasiwiangi iyakini mah kadamu ita iya na lalan na tau matandre-tandre weh betungan na tau makanja na tepat na iya apa na tau kangiati pada kuniti pong Allah Ta'ala iya matoro dalele na pasikan na tau pandite waktu nang ka sahabat makuta na kapain Allah iya Rasulullah kinrimon rupungi maka dia nabita wallahu alal arsi istawa ya rupong Allah Ta'ala ukui arsa monro ya natu nang katafsir kami maka da ya rupong Allah Ta'ala ki arsa tudang maka malu berupa ya kuya aja natap pangewangir apa iya ro nabi tawatu nama meraja nenre oko alam istawa menre oko sidratil muntaha loko alam istawa maka ukiro nei tei pong Allah Taala si runtu inabita si pong Allah Taala ya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana maka berarti ukiro mun rupungnya pak ukiro mun nei tei berarti rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro ya makoni ro apa maka de mendre ina bitta oko alam istawa ina sifat bicara langsung penge maka de tau pandite deje nakor walingi contoh maka de mendre ka aku boleh na pemataru menre lako pangatae oko ka pangatae lawi tei ulangi oko gi ulangi pangatae mon rulangi gitu keren itu keren ya narona kada tau pandite aja mah kada menri nabi to kolam istawa ukur sifat bicara pong Allah Taala angkai pung ukur de pada ko makada menri ka aku pangatae oko mana pangatae lawi tei ulangi oko gi pangatae mon ulangi de maka kamu upabila jadi tapahangi jadi aja makada ukiro monro de nah, tapi iya ridi tau mata pae ukwi lalan na ati wat dingi pak di bola deni patama ipak di bola nasaba angka ko takale angka tu kolewe pak deni yakibua makadami wanafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada halaka ya ko watakale yakibua ya ko nuru Muhammad yakibua
Iya ko wa nafahtu fihi min ruh. Deni aki buat dihembuskan. Pada kadang mak berung. Angka tapi deni aki buat. Iya naro nahala mato tu puang Allah Ta'ala. Ina tu ampai to matewi to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Poluk kui puange rewa ipemang. Demeto naki buat. Jadi engkau ko watakal itu deni aki buat. Magi deni aki buat. Iya naro ipake mapasi sumpul lori puang. Iya naro tapake. Mau tu dia gaga baca-baca yang penting si konek ni tu. Apa ia sengi peringara tu tanya baca. Ya miko sikiri na baca. Aku makan di subhanallah, subhanallah, subhanallah baca. Tapi engkau tahu baca subhanallah dia dengar. Makai ke subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sisa guna baca tapi dia peringaran na. Tulin man leko-leko mina sama galuku meti ni serangan riba laut tulis subhanallah, subhanallah. Makan maturu subhanallah. Angka tahu dia gaga na baca. Tapi atinna macawi ina sak di sibapungnya si salah. Ia ko baca maka dia te sikiri. Ia ko penading maka dia te tapakkor. Paham ya? Isi salah. Maka dia kan ipake. Makanya dua. Ia sikiri nasak di malaika. Nacatak po nacatak malaika ia tapakkoro masarolak di ina ya masampajasuna isi sak burakan. Nareko si jasi-jangi ko to. Makanya kong kato ko lirin na masigi anur sandre-sandre tutu-tutu matana amak-makko dega gana pau sandre-sandre bami aja tak ada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro de tahu tapak korok kamah namo atu sisa burakan na tajama de turtulek kalay. Nggih, jadi aja na jadi na to ampe to padre tayo lo makare ko mani bawang iya ko de gaga bacamu ya mu pake. Apa maka wata tahu pak kumelo manang isuru mak baca na dega ka baca na. Ade na kana psikologi isuru mak guru na sa deje na bataliun ustaz yang ingar si capan ya lupa itu nah. Sila lo na sa ipodang ije na to ampe to pandite maka peringeramu bawa nang pakanjaki. Apa peringerangnya itu? Ya ide ka kana baca. Ya na to na kamakarami idi menipung yang itu bacaan. Betul kan ada tahu tawakal ya jadi tidak ada itu nang kau salahkan pak kada idi meni bawah keke magampa tapake kapasan na guru takali siden rewa kali ko ceramana makadai ko meni bawah magi-magi modele makadai ya to magampa musadinge pada mati pak dompeng ni makada menyama sadia aku macekeng aceken ni aku makadai menyama to sadia aku joka-joka ni di meni bawah keke tatah yang penting taja mamigalutah ini pas sampajang yang kau tu Allahu Akbar. Maka balu tapi kali selesai matoro kato biasa-biasa ini mani bawang. Kaya kamanya matasak di nama kamu tu garupan na ibadah ini mani. Ya ko de tulet betu oko sa di sampajang madodododongi oko pisikiri apa betu. Ya na tu ampe mega-mega mo rupan na tu ibadah na lengi na bita nesa na bita maka dan kau mak kumatu maka kunru nesa. Na pura na ilulu ngalino ni pitaman nesa na bita maka dan kau mak kumatu. Tahu rapeng, tahu lalap ba, tahu maka kunru don rekami na jaman na pamitama suruga. Na isa na bita, maka datace de minapigao tak dosa po minasumbangan na mga kay ganilaw po, nisang na sama na bita tu. Tapi yan na to ampay maka na bita palapi-lapira nga amala na umako pa nisa maka dan kamatu umako makutu. Na pa na umana Nabi Musa maka gala masampaja. Yan na to na umana na bita maka ya ko deche na pigaw po ang umaku pag nakanga sa pulo ya ko dosa na pigaw chidi na mo catakang. Yan na to ampay to 5 karato pandita ja mo silang yung pura masampaja chicha na mo bali chicha kamo patu bonus mo sera apa itu jadi aja mo tapa maka na neraka de minawat dia capa dosa de jadi maka to pandita nang kamo patu bonus mo na maka dami dalele di gini gimatane de china na ja na salama. Jadi itu ampe to pandai kong kato maki buat kesalahan kada towa ko. Ada yang kada tapata marana kade tapa makade nasa kamu pabunus na serata ye. Tapa na peci di dosa na jamai. Itu jadi gere. Mako itu to pandai ampe malomo dega angka tahu makutano mo de nanay kemudahan. Jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan. Ya roh. Inuliya tu pacarama pa marepa rampe maka dia tu lalang tama suruga ina macila katogang iko dia tama suruga nama kana gana tarongi na bita ke kami tola mikila lo pasidak ka jaji maka dia gaga di kuwa sidak ka aja mo ko pasidak ka lalo sikiri mo la maka ga maka mo ga pa ke ga tonroy maka dia gaga di to pagalum mustas na to pagalum de na siya ga dosana apa aga na lo mi galung na champo minaita Tengok guru sekolah mah kokoi. Letak sekolahnya tanpa Facebook na buka.
Maka dah mega pala napa mapa guru cocok di tapi mega todo sana. Apa aku tu lima bukan ni ukur cocok di kono makan jana ita ya pak galungnya tapi namo ita pak galungnya mako pa magalato di makin. Itu kere. Jadi pakai ngamaya he. Jadi usahakan ipegai video cetak. Yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta di kul khairat. Betungan alom-alom maka pigau decing. Aja lalu na kosong. Na pemurana-rana alemu kumeku matin rokowan di maka daki garumai gadosa aku ni adiciku na ujama. Napa tatobakan namun yang itu ya na tahu isa suruh kan makanya gampang lang pak kika kami tahu maka kami tahu ki mate aja nak kami tahu ki mate na maka dah nabi tamasila surang yang mate ngisi batinro maka kata kami matinro tan namanya amang maka ini cala tahu pak ustaz na de puramoni law nabita na podangi po Allah taala aja molengi sakarat umatku kumelo imate maka po Allah taala dia cocok sinin na mate ngang kamana sakarat na tapi susah na mati umatmu Muhammad mancaji palolo dosa iya jaja datang susah na pemakanan nabi talikul lisan nasabi wasabi umati baina sitina wasabain ya ro umatku po ngaja na malampela ada umuru na pada umat na ro nabi Isa ta sisa butaw ni madosa kami na mitala ada mucalla Pak yana sisa butang umuruna na boto na haruara ratu na tau boto maka twita yo poko 70 mitaw ay palimatanda 30 taon na paja boto pa din anu lelari kira iya aja na mitala da mo pato yang ponco na umuruna tapi maka dia nabi na sabace de umuruna de na mita pasti pahala na cek de gitu palapi-lapi rangaya pahala no makku ayo papa do mama dulu maka da cik na jam cik ditumoling pegai biya unto yana tu na makai garupan na ini jadi aja na itu ate patu maka da mema tete ko sila la kubur maka nang kapapa guru na nabita na puramane pita pacalango ko la kubur na maka nabite ko chako na pakakana pacalala la kubur baca suratul mulk surah al-mundiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca iman rasa memang ni amakiro kemudian apa maka nabite ko chako icalla ya ko pura ko teme pacingi wi na pajong palaga itawe maka tahu na puji meto palaga itawe itu tim sukses ya Pak. Asal namo pa tim sukses di meto nang kanay kalah. Ikalay punggawana sukses toy. Patatang katawana. Tim sukses siya to din ang kanarogi. Ipakalay tatak katawana. Maka dati tim sukses tanya tim kalah. Itu jama-jama ya to na tumanari palagay taw saparang igara-gara sapama nang ijana taw napa nakapunggawana mapangewan ni tahu Mario ni Pak Nasen kena paduku tapi dia tu gagak kumanya dia gagak itu bahaya lah ada itu iya nah jadi lalan naro okula kubur makanya rupa cala kubur kemudian agak piti tahu pakutannya kalau pakutanana mungkar nakir na pura ni na poda nabita maka dami tu izaja malakan ya ko pole dua malaikat akan aku tanah marok bukan ni gapuammu na pura no tipu dami ya kong kata melo tama ujian pak ni puda soal na magampan na jamai dalam. Agapi maka dami ki pasagene ki burue nang kana pau nabita angaji ko nama sagene ki buru. Asidak ko nama loki buru. Sikiri supaya kuburamu bercahaya. Nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampe ko to proma berasalang ibace subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 ina de gagaon ropa de ga sikiri na tatumpu indok kajewe suri masikiri to metama masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na de ni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aliang sikiri umum na pa kome kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika nasa dewa apal ustaz de kan sikola ya kome kita maka bani bismillah meki matinro bismillah moto ki alhamdulillah meki manre bismillah moto ki pura ki manre alhamdulillah ya benar roh na yam ko yamo patu deta pala ina lima tau kunrut tu pamase manita jang makomi tu gampangan na jadi yana tu nak kada tau pandai yang penting de na lobang nang kamana muji te patama ikorang sebelum matinro patama king korang alem na de gaga tau pa okilalan na lino yale ka istimewa maka wat di mapatama korak de nagan nasi di man kulallahu baca kata tu kun rupa ku di na den le baca yero aja tercapai maka pada gastas naga jeroi kan ya ibaca ko ramalang itu tasipal tama korang siba kulallahu katalu na nabita makada apa hadiah yalengi yalengi hadiah
Ya ko melo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi aba nesa nabi tamakran kamatu umak ko tau repah. Iya ko sigu siya jama-jamana de nanule monroy mangaji ya nariyale kulu Allah katalu. Ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada nabi tapak na cinay manang sarubang maka day nabi tani ga macinay sarubang ko maka day ya Rasulullah maka day nabi ko makiti sa barakan. Nigi mulai patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh. Ia malai sarubakku. Wah mengaji manang. Mengaji Abu Bakar Sigan Rusu. Mengaji Umar. Mengaji Utsman. Mengaji. Sayyidina Ali mengaji to. Tapi kalau Sayyidina Ali mengaji cinampa lada. Dia panapura si di geso tayo mengaji. Matindro niya lida. Oh ni matindro. Iya Abu Bakar mengaji sana pure masa paya subuh tay taneka kata Nabi taniga tamma de gahaga tiga tamma Quran maka de Abu Bakar ya dua lampapi ya Rasulullah maka de Umar ya silampapi si tengah maka de Utsman silampa mania maka de sabai tanai magali Nabi tamaga Sayyidina Ali nak de sama aja bana tanai de panagan nasi digesi baca na tinro itu aja ada baca tempat tu dia lagi si gandro si dia tu batinro tu masih dia datang apa lagi lain dan ada si lalona tu mengaji dan batinro maka de Nabi tadi tanai mo dia tu nama ringa apa mengaji matu itu mikir dia ngaji si sana yoli Sayyidina Ali ni tanai magali nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah tasil sama nasa makalasi manang kada patambah ko ra ka 10 rasa kay maka Nabi tapi ko memang nasa biasa wang kali ngeri lalap bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan seperti Al-Quran. Ia kui baca akatalu berarti pada kui patamma ikorangi akacicang na akatalu pulo baca na pakalo matindro maka day nabitay ko malay sa rubangnya. Jadi aja na tamasara nang kamo ya di tahu kutu kulo Allahu na tagan ruso. Jadi tu na kamakiro. Jadi dia itu agama maringan pak maringan. Dia betul kan ini tu me tu susah wi. Ini tu maka ringan kaya kana metola maka na pasidak ko ni pasidak kay lalo mamagi-magi na itu pasalama ki nama kamu galala tama suruga napani ang kaci tate na to ni ang kaci di ibadah iya na ro ampay malada na surang atau pandite maka da pigaw lalo ega salawa ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasibiang tanya sampajangan si di ibadah dari semua ibadah dua nonroy letu dua iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala tapi iya salawa dua angka ko nabita angka to ko po Allah Ta'ala. Jadi ia tu salawae, ia tu ampai istimewa nasaba ia ro salawae angka catatan pahala solawat o kuna bitamunro. Angka tori sisena po Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na tu nang kaya sa syafaat. Jadi ia ko kwe po Allah Ta'ala din naganda makin nabite angka kuya po. Yan na to nakada nabito ko hadis sa buhari. Maka nareko angka tau masalawa lo Korea dua malaika yutusu. Ci di malay rosalawa angka ci di kuki buruk kepala tukang nasaba angka mimatola istoro ko nabita. Jadi ako masalawa ki akacica yan na to ampay po nga Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita. Nasaba dobulo miti pahalana. Yan na to nakada to pandrita. Iya ko de gaga mo pala liang salawa bawan. Apa iya na tu salawa dua non riletu pada ko to makada cica mi matabu na dobolo iya tu salawa jadi makir iya na tu ampai tapi guys salawa tanapa ni pasti tu letu apa talu tu agak pak insyaallah tapalansu tu istighfar na sabab pong Allah Ta'ala langsung itu yang kedua salawat langsung itu sebab nabita yang ketiga pasidakah ina tu ampai komiki ya setau kanja pak abas sabawan ya sengi tahu kanja. Namun dia tak sampaja aku mabas tak pemakan dia tahu kanja. Iya tahu tu iba amalan. Iya nang tahu pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bagai-bagai 5 pening itu tu 5 sidak kata pemakan kanja payanu padahal 30 itu logimpe.
Itu maka dia tu cale empai tu liter pi dia tu magala mak bere ko melo ipa matodo teh apa de meto ina tak de mati ya tu i maka de yung melo ya sa tau kanja abas sa bawa no tapa tau kanja ko je na namo 10 ko tau lo pero na tap pamadece ko wakaloy bas sa payano padahal na pay nga sumabagin kay te minggu-minggu pawagin na tap panalo pay itu jadi makotiha ina yan na tu lampay tau mabasay pa makanjala tau mabas sa puji bitaw seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da pak namo tau seke cacatoy sa seke payano padahal namo alena makwa tapi itu kok kibat tasawuf pak de gaga seke saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magi rokok tasawuf ina de gaga bab pikir jadi itu ku tasawuf dia itu nang kena tem seke de masa bak memang tidak ada babnya yang ada di tasawuf itu bab tamak. Jadi kung kataw makada seke payano tanya yan maseke ko magala milaw. Pak dia tu nama seke te ko di magala mapaling. Aja negara tilaw ya gagana tanah dia nama seke. Ento jadi dia itu gak bab seke pak bab mangoami. itu gitu. Jadi ya kung kataw ini tu nama kay kataw nasa kasyati melo yacha ternyata we melo yacha iko malah sati. Disibalikan na itu taparesannya itu napakada ibda binafsi katong kasya tu nasa lo ko warungi nasa 10 mana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasya tu nasa melo yacha ternyata we melo yacha ngiko malah sati pak melo beto komandre na den yoliko itu akhir itu nasa yanu lo makanasa na postisya tu nasa macan ne ko yolo na baitulay nasa matawa pak melo syariya yacha ternyata we melo yacha ngiko masuk sa papena di mo pa de gaduy mo itu kita neje tahu iko malasa maka na makaseke ya ano tanya maseke ko magala mapaling aja negara bilaw tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu pa aja na tahu tulisalakan na hindi malasa akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.